Penons, war deuet a ben da explicadeo ne vichon avance kaout un tracteur e place el loan ne. Ja, die ze wala ho, ja, die stero war da genta laborio grossoch quoi, laborio ayo rekere rouk. A labourat de dreston le dam, rgoan n'entra que chez man ni mi cas cargo bricoli. Cas cargo bricoli rem da vagagen quoi. Ja. Hag charia bizun remier. Da zie ik er guerre de drempandour. Ja, a tres. Ja. Trouwens, ik wist het. Kan er een keer komen samen. Het is nog niet zo'n kaas ook stil, hè? Non. Die was toch goed en die waren goed in mismai. Je weet je die jas ja voilà, we zijn mooi in de kasteel der park. Maar er ook mismai, we zien kasteel der park. Dan door je regelp dat we ze bresset. Ja. Je pas veler vraiment Penons. Ja. Da kan tractor de Joshua Barenal. Ja. Ja, goed dus. Ja, zie je. Ja. Ja, maar da charia trouw wil ze davantage bras. Ja. Kas dilo so wie de gese gezien, a Kasmir kan dan. Kasmir trouw même tractor bien. Tractor bien Ugenlon a gas Kasmir de gese. Ja. A gese que we se cargue deu per liesa trimilanter quoi. Trimilanter a Boues. Trimilanter et Luriou. Rak da poet se coûte tout de Luriou. Pas kilo. Trimilanter 1700 kilo. Ja. Andra wa kun nermar peu près as igas an union d'acher. Ja, zo déjà. 1700 kilo we se laket dermar niunen. Ja. We se kas patates pe kas trou se tu we se laket waldian, we se laket peu près andra Boues quoi. Ja. A Penons et oui, as andra ne pas veze laket mior et ne loriket pe. Oh, deo lo rien limite ma viche ba Edouard Boug et vichu ve scoret quoi. Mais a gesik ali c'est de genta ka rouge bras. Ça veut dire que rouge bras et je bien jamais chalet. A rouge bras a droita au dreista score. Je me que de azar mais pas veze laket pas begret goude ka rouge bien goude ka rouge cochou. Ja, Sato se gagne ouais. Ja.